تماشاوان هجا چاقی وا خوش به ایرو امیوان ماموستا عباس موسانه لپرتوخانه بنداروک پرتوخانه بنداروک خو هم قهوه‌ای هم پرتوخانه امی درباز بنها ماموستا جی ببین ماموستا مرحبا شوایت باشه امیروش خو میوانه تنه يا اهلا وسهلا كرمكم ام درباز بن نافا پرتوخانه كرمكم ماموستا عباس تجمر بقوتا ببرتوخانه بنداروك جبو شو فكر وش صالي هاد فكر براستيش خو برتوخانه بنداروك ددما كده ما فكر جو روش قلتي اوارتبو قلتي زور زحمتكو دستبيكا 2019 سالا 2019 وشاخي قفي تركي دجوار وزور سر دفري هبون داگر كرنا عفريني دستبيكر بو قال لك زحبتيار ام درباس بن يعني دوي روشا هذا ما خست امش خلكير بيجن امش خلكي مي دفري رجي وهم ايش درفجي ما تشوفين ام بيجنوا ايرورو كاري چاندي رانا وسط يعني او جي وقت نامه كي بو ما خست ام بيجن بي اف برتوخانه ها برتوخانه کا نامه وی ہے او نامه جی گو پرتوک و چانده تجاری ناینچل مساندن لی هرتم کسن هنه پشتگریایی بکن ما خواست ام بیجن خلکی و چاند و ویجا و نویس و هر تشت او جوک نانه یعنی چنابی بسکنی چنابی راوستی دوی چاخی دم فکر ما خواست ام بیجن به پرتوکی ما حاضر وما دری فکر پیش یا خطی قدر باس باشه ساعت او خوش گلو ما پرتوخانه تچالاکیان دار دخه نفس خوندکار قدر باسی پرتوخانه بن هنوان چوبینن سر خوندنه بگشتی و چاواد بین وكا بنداروك يعني نتهني ام بيجن ببرتوك ديدن لي ام قلك چالاكيا شي درابنج دستبيكا ما برتوك خانيها فكر ما خواست كو بجهك كو كسين نفسكار كاربن ورن گنگشي كيبكن كارن نقاشة كيبكن سر مبيجن ب مسلين ويجي مسلين ديروكي مسلين نفيسي بگشتي ما خواست او دفر یا نفسکارا بی ام بیجن بی جهواری نفسکارا بی جهواری روشنبیرا بی دوی ده ما هن ام بیجن چالاکین گو نفسکار و بیجن بی ویجوان و ورگیر و اید واری نویسی کارت کن گشتی گو تید حاضر بن كرم كتشايك بندارو كيجي بخا سپاس ساعت خوش لك سپاس ما مستشخوا ويدا جي خوندني يعني يك قارب بيش خول بخوين جي ونفسكار بخوشي قارب بالفيدر كي بنفسينه تب خوا الفيدر تنفساندن كرنه برتوخانه چالي كاريه بنفسكار دكي يانجي بخوندكار دكي دنافا برتوخانه شخوا بنداروك ام بيجن بجهكي نفسكارا جهكي كسك لي روني برتوك ادبيني او برتوك خوا جوشان فيساندني بيجن جم كسا تشيتكي نخاسم كسي نفسكار قالك كسانتين فر تخوازن دورا برتوك هبن كاربن نفيسكي بكن از نزانم بلکی آنها ام شوبدارین روپلا خوی بندارو که ام بپرسن گلو چندا جوا تکست نویسان نور بلکی گلک جی درکبن از نزانم ما جمارك جير شنك رياليز باورم جهكي وسا برتوك تيدا هبن برتوكن بدو ما هول دا هرتم برتوكين بدو بيدبن انو بيدبن ام بيجن بي او ندهيلنگو جوشان ديساندني الجم هركسي تشيبي جبوي موكس براستي از هرتم بميواني خوي ايگوج دروتين ايج دورفتين
از وا بيجموا كا كرمكن ام چایکی البنداروکی وخون ناوا پرتوکا قال لكي يعني قال لكي بواتيج بويوان يعني كسن ام بيجن باشور يعني اوروبا تين دماغو تينا بنداروكي تخوازن چایکی جي وخون بنداروكي ويچاخي قال لكي ام بيجن باندوركا بيجن بيرانينك خوش بخوره بدگرين جي مامۆستا عباس دەشبوو چ بەرێ خۆدا نفساندنێ ڕاستی نویساندن ئەم بێژن کەسێکی نویسکار شخوا ئەم بێژن بێ بەلکی واتەیە ژیانە وی بەدحەوینە نویساندن ژمرەژی وەک کەسێکی نویسکار ئەم بێژن بێ ناسنامەیە من چاوە بۆ نویساندن ناسنامەیە نویسکاری دنیای تەواهی ئەم بێژن بێ تشتێکی هەبەشت نابەرە نویسکاران سەرانسەری دیرۆکێژی ئەم بێژن مژی دەمام دەست نویساندنی کرد مخۆست ئەز بێژم بێ خوا بینم هۆلێ ئەز ناسنامەیە خوا ئەز وەک کەسایەت ئەز بدمە پێش و هەم بێژم بێ ناسنامەیە جباکە خوا ئەز کار بم ئەز لە هەندڕی vê civaka ha ez xwedî bandor bim xwedî pênûs bim ez karibim tiştina veguhêzim yanî ew tiştin derûnî hindirê xwe de ez veguhêzim ji hindirê xwe ez derxim li ser kaxezî xelkê ve par ve bikim got em karibin bi hevdûre li wê meseleya ha ya got nivîsandin got aso tê de hene got پیشبینیەک تێدا هەیە بۆ ئەم هەفتوورێ ئەم پار بە لێ ڕاستە نەها دووارێ وێژەدە یعنی چ دنووسینە تەنێ کورتە چیرۆکن یان ڕۆمانن یان ژی هەلبەستن یانجی تکارên جودا تدیکە بەێ شخوا ئێم دەستپێکێ دەست نویسا کورتە چیرۆکێ کرد کورتە چیرۆک بێژن بێ گاوامی یەکەم بوو دەمەکێ دەگۆ ئێ دەما مدەێن یم بێژن بێ ئێت عەمرێ مدە ئێت وەختێ مدە دەست نویسا هەلبەستێت کردن وێ دەما هادەم خۆست ئەس دەست نویسانە کورتە چیرۆکی بم تشتێکی ئەم بێژن بێجهێ تشتێکی بێژن جهێرەنگ دەست نویسا کورتە چیرۆکی کرد هەروەها شخوام دەست نویسا عەرەبی کرد ji ber ku destpêkê di paşxaneya çandamê bêjin ji medreseyê olî hatiye avakirin ew paşxane jî bêjin bê tije bû ji zimanê erebî kevin oldariyê û kitêbê kevin bûn me dest nivîsa erebî kir lê paşî ez fêrî zimanî kurdî bûm hêdî hêdî ew bêjin bê ew civaka ya derdorê ya dayîk û bavan ya dapîr û bapîran me xwest ez wêna veguhêzim bikime nivîs dest nivîsa erebî kir kurte çîrokê de paşî wê kurte çîroka kurdî jî min dest pê kir di warê nivîsê de min bexşan jî nivîsî berhemek min jî heye em bêjin وەکی دیژی دواری وەرگەرێ وەرگەرا زمانی فارسی وەرگەرا زمانی عەرەبی مکریە هەم زمانی بێژن بێ زمانی عەرەبی ڕێژی و زمانی کوردی ڕێژی بێژن بێ ئەف جوورەی ئێندیسێک گشتی بوونێ بووم مامۆستانها ئەم چاوە بێژن وەک پەردا تەی ئا چاندی ئا زمانی چاوە باندۆر لە شێوازێ نفساندنا تێکرد شخوا مشترە گۆچی ینی گۆ پاشخانەیە می یا چاندێ یا دبستانی یا مەدرسەیە ئۆلی یا گۆ تێ دەخۆن بێژم دێ زمانێکی عەرەبی تمکوز ژمرە ئاوا کرد ji bervêyekê bandoreke pir mezin şêwazê nivîsê kir lê dema got ez fêrî zimanî kurdî bûm xwest ez wê nivîsa ya ez dinivîsim şêwazê pê binivîsim cuda bê ji zimanê erebî xwest ez bêjim bê
دنفسكار ورنهولي عباس موسى او كسيجو عربي نفيسه عباس موسى كسيجو كردي نفيسه خست وي جدا هيز بكم شێوازێ me بێژن du شێوازن بۆ هەردوو شێوازە نویسێ خۆکردنێ وەرگەری خۆکردنێ و ئەز وانێ نویسم بەێ ساعت خۆش نها تتکارش مەر ناوێت چەند بەرهەمین خۆ ببێژێ چێ ڕۆمان بن کورتە چیرۆک بن یانژی وەرگەر بن شمەر بینە زمان بەێ خۆت واری کورتە چیرۆکی بەرهەمامی یەکەم ناوێ شامپوانە بهنا سێڤ یا شامپۆ بێرایی حەت تفاح ئەو بەرهەمامی یەکەم بوو ئەو بەرهەم هاتە وەرگەراندن هێلا وەرگێر و نویسکار عەبدۆشێخ و هەڤالێمە بە زمانی کوردی دەرکەت ناوێ ژنەکە لاشقۆت ژوەشانên لیسێ باکووری کوردستانی لور هاتە وەشاندن پاشی وێ هەن دەست وەرگەرێژی کرد بەرهەمێم ئێ و وەرگەرێژی دەرکەتن یەک ژێ تاخە ئەرمەنان حەیل ئەرمەن گۆمش زمانی کوردی وەرگەراند بوو زمانی عەرەبی پاشی وێژی ڕۆمانێک بناوێ کەئن یەضەعت و یا ڕۆمان نویسا فارس سارا سالار گۆ بەرهەماوی یەکەم بوو هاتە بەگوهەستن وەرگەراندن ji بۆی زمانی عەرەبی ئەv هەر چار بەرهەم ئێگۆ حتانها هاتن چاپکردن لە هێلا هەن چیرۆکن دژی گۆ بێژن پرۆژەیەن دژی گۆ حالی حازرکردنی دەنەوەی ئەو ژی دەمن نێزیکتە دەرکەوێت نەهاتن چاپکردن هات تشتێکی بالا مکشاند ناوێ پرتوکاتە یا شامپۆیا بهنا سێڤان ji بۆ çi ev nav te bijart براستین ویساندنا بێژن یان دەستنیشانکردنا ناونیشانێکی ji بۆی بەرهەمێکی بێژن بتایبەت کورتە چیرۆک تێ ji sedema şopandina te ji wêjeya dinyayê heyamê ji wêjeya dinyayê hebû bê kurte çîrok çawa dinivîsin me gelek bêjin bê tecrîbe û nivîsên ê cîhanî ê kurte çîrokê me xwendibûn bêjin bê paşxaneya mî çandî di dwarê kurte çîrokê de bêjin bê cihêreng bû پررنگ بوو ji ber wê yekê wî çavî lê dimeyzand got birengekî nûjen el tişta mêzin min dît got ev navnîşana han kesekî xwîner kesekî pirtûk hez nêzîkî pêşangehekê bike ya raserî gelek pirtûka rawestê vê berhema habînê yanî dibe got bêjê bêka ez ê vê berhemê bixwînim ber vê yekê jî ev nav hilbijart min dît got navekî balkêş e ji bo yê xwîne mamosteş xwe pirtûkatey heyil ermen ji Kurdî tekirî erebî şmer hinkî qalan heveroka vê pirtûkê bike heyil ermen ji wa berhemên ê got herî nêzî dilê min e ji wergerê ê herî delal ê got min kiriye dema got yanî çima wergeran destpêkê wergeram jê re jî ji hezkirinekê hat ev berhema ha ya Migirdî ji Margosyan ermenekî Tirkiye got ev berhema ha şaredariya ya Amedê ya Sûrê sê zimana belav kiribû zimanê Tirkî û Ermenî û Tirkî û Ermenî û Kurdî belav kiribû min ji zimanê Kurdî me wergerandin ji bo zimanê erebî ev berhema ha min bêjin bê dengekî baş veda ne tenê li vir jî lê dema ev berhem li pêşengeheke pirtûkan li Umanê hazir bû bêjin bê pirtûkê wê hemû jî qediyan û hatine belavkirin li wir ji ber vê yekê nêzîkî xelkê bû çîrokên ê heyil ermen ê taxa ermenan nêzî bêjin bajarekî wek Qamişloyê cihekî got ermen û Kurd li wir dijîn
چیرۆکن تشبهن باژارê me tişbihên Qamişlo tişbihên Tiribespiyê tişbihên va bajarê vê devera me ji ber vê yekê jî em bêjin bê cudayiyeke wê jî hebû. Belê rast e pirtûka te a bi navê nîşandar bêtir bi rengekî helbestî dibêje. Te çima ev reng bijart؟ برهما مي يا القناص زماني عربي هات نویساندن بخشان بو نثر بو او نویسه وی بیجن جوان نویسه گو نيزي روشامن يا قومتير درباست من اف روشا هستيار يا قومتير درباست من گو هرو دنگي قليا دنگي فيشكا دنگي بیجن کشتنی هم برخودانی تیده هیا دنگکی دردور عمه مخواست وک نویسکارکی از نیزی وی مثلا هبم دریا کسایتا کسی نشانباز ای قناص گو برنگکی ویجهی از نیزی وی مثلا هبم اف کسی ها تشتی دهندری خود یعنی ام بیجن بی تشتی دهندری خود وکا مروف وکا شروان و جار جاران وکا کسکی بیجن هندری شرکی دم خست بدم پیش. بله چیروک اکتهبو بناوی المدینه مخنوقه گمان دکم لسر اذاعه بی بی سی جی شمر هنکی ولو بحثاوی بک. چیروکا یا المدینه مخنوقه بیجن بی چیرۆکە کە ji berhemamê ya şampo bîraiha tufah ji hundirê wê berhemê ye wextekî ji wexta de em kovara ya Erebiya Kuwêtî nivîsandin yan çîrokê ê ciwanan bêjin pêşwazî dikirin min jî ev çîroka haşand wê çaxê yani kovara Erebiya Kuwêtî jî weşand و هم بی بی سی اکسترا جم خوشند و بدنگی خواه وشاندن و چاخی 2014 دبو بدنگی بی بی سی لسرانسری بیجن به مالپری بی بی سی رادیو یاوی ده هات وشاندن و چاخی ولو وکم زگینیه که پر خوش بوش بویم جنور بر همه میجی هات بو وشاندن جبر وی که بیجن به تایبەتیە کەوەی ژی بەرد لێم هەبوو چیرۆک بخوا چیرۆکە کە سمبۆلیک لەسەر چڤیکێکی بچووکی بێ ناسنامە داخوێ چیرۆکە کە ولۆ بێژن بێ نێزی هەستێ مرۆڤاتیە تەواییە. بله مامۆستان ها مامۆستات ڕۆلا چیرۆکا کوردی پرسگرێکên کوردی de yani çawa wê êş wê azarê civakê Kurdî tîne ziman. Nivîsandina yanî çîrokê yan em bêjin kurte çîrokê nivîsandineke ji civakê bi xwe derdikevî yanî helbet wê êş tê de hebîlî ew êşa çawa tê veguhastin duriya nivîsê re em bêjin bê li ser taybetiyan viskar dimînê ew kesê viskar herî hin hene bi rengekî sembolîk didin pêş hin hene bi rengekî rasterast bi awayekî rasterast didine pêş lê dimînê got nivîs em bêjin bê vedenga civakê ye lê ew civak ne her tim ya rasteqîn ya rasterast e carna bi rengekî sembolîk e دوی وارê sembolîk bi xwe de ez bêjim bê nivîsandina me wek nivîskar em bêjin bê duê çarçoveyê de dinivîsim û ew der cihê min û warê min e got ez tê de em bêjin ramanê xwe û fikrê xwe tê dibêjim. Belên ham ji bo çi ew pirs kir ji ber got çîrokek te hebû bi navê kilît wek mirêkekê ji pêşketina wêjeya Kurdî re didi nîşan yanî dijmir hinkî behsa wê çîrokê bike ji bo çi te nivîsand navaroka xwe dî çi dibêje? Belê çîroka kilît kurte çîrok e zimanê Kurdî min nivîsî
از بوی چیروکا ها بوی کرتا چیروکا ها از بشداری مهرجانا کرتا چیروکا کردی بوم یا بریا 2 ساله از بشدار بوم وی چیروکا ها خلاتا یکم ستند مهرجانا چیروکا یا هشتند وی شاخی اف چیروکا ها وی چاخی جی مدیاری باجاری می داگر کری کربو به تایبەت سەری کانی ئەف چیرۆکە تەفگۆ مژاراوێ برنگێکی یەکسەر سەر وا باژارێ هانە لێم برنگێکی سمبۆلیک نویسی بوو بۆ لە هەنگاوێ کورتە چیرۆکێ کەچەکە دەرگسیەوێ هاتی کوشتن داگرکردنا یا باژارێ وێ کەچێدە یا بناو نەکردە بێسەریکانیە لێ بێژن بێ ئاوایەکی سمبۆلیک دەی خویانی کردن ئەف کەچاها ji ber got dergisiyê wê miribû sedema goxwist wê kilîta malê bîne bû hewesa wê na em bêjin bû wek wiswasekê jê re got kilîtan bidê hev talî jî laşê xwe dixemilîne bi kilîtan û xwe avê de difetisîne xwe dikujê ev xwe kuştina ha û girêdana mesela kilîtê bi wê meseleya sembolîk ve hişt got ev çîroka ha em bêjin bê nameyekê bidê ew nameya ya wê kilîtê ew kilîta got maf e vegere hêvî ye û gelek tiştê din. Niha çîrokê te nivîsandine berhemê got te nivîsandine yan jî berhemê got te werger kirine tu wek nivîskar Abbas Musa te ew ramanên xwe hestên xwe giyandin xwendekar yan jî ew çîrokê te ew berhemê te gihiştin wê asta got te dixwest wê armanca got te dixwest bigihêdî. Di dwarê zî pêşî behsa warê wergerê bikim bi rastî tiştê wergeran dî heta niha em bêjin her tim ez dixwazim ji pêvî meseleya veguhestina raman nivîskarin cuda te ew nedîtine em bêjin bê migirdî cimar gosiyan demam ev berhem wergeran hê sax bû paşî berhem derket çend heyva wefat kir yanî kesekî ew nedîtî znêzî wî nebûm lê znêzî hestê wî bûme min xwest va hestê hestiyar ez bigihênim xwendevan di riya pêşgotineke berfereh ji vê berhema harin nivîsî min xwest ez xwenêzîkî em bêjin bê va çîroka jî bikim û xwîneran jî bikim her wiha ya ke'eniyedatu ya romannivîsa Sara Salar ku heta niha jî saxa min têkilî bi vê nivîskara hay faris re kir têkilî min pê re kir gelekî kêfa xwe anî got çawa nav civakeke weke civaka kurdî yan em bêjin bê civaka sûrî bi giştî jî yanî got berhemayê hata wergerandin û belav bû li devereke em bêjin bê cuda nisbetî wê wekî di aliyê nivîsandinê di aliyê nivîsandinê mî em bêjin bê di warê wêjeyê wa de helbet ramanên me tiştên me hene hestên me hene min xwestî ez bigihênim xelkê heta radeyekê ez dibêjim bê parçeyek ji hişê me ji ramanên me ji hestên me gihaştî xwîneran. Eşî pirtûkxaneya min e vir weke biz nivîsê xwe berhemê xwe vir nivîsandin û wergerê xwe tu vê derê dike. Belê baş e ji xwe me qal û behsa wergerê kir ji zimanê Kurdî ji Erebî ji Farsî tu werger dike
چه ئاستەنگیە دوی واری دکشینە شخوا وەرگەر ئەوشی کارێکی نەهێسانە بە تایبەت دەمان بەحسا زمانێکی وەکە زمانی کوردی بکن گۆ هێخۆشک نەڕوونیشتیە دە ئاستا ڕێزمانی دێ ئاستا یعنی گەلک گەنگەشە دەردۆرە ئەوەی هەنە ji ber vê yekê ji bo ku wergera me tekûz bê û baş bê gelek ferhenga ez dihewînim li dora xwe hetanî ez helbestekê ji farsî wergerên zimanê Kurdî ez bi roja carî pê vedimênim ez li gotinê li bi wê jî war divegerim ferhengê me hene jêderê me hene ku ez karibim va astengiya ez hêsan bikim ez ji wa derbas bibim nihat tu wek nivîskar te yanî çima taybet ji zimanê Farsî wergera ji zimanê Farsî yan jî tu wergerîn zimanê Farsî te girt ser milê xwe zimanê Farsî di koka xwe de nêzî zimanê Kurdî ye bêjin bê bi wê jêwê rengê rên yani ew destûra ziman ew قاعدê ziman ê Farsî nêzî Kurdî ne sazkirina hevoka zimanê Farsî de dema got helbestekê ez ji zimanê Farsî tênim ew bi wê jêwêna ew تعابîrê zimanê Farsî nêzî ê Kurdî ne dihêlin bi rengekî ji renga ev ziman hev werê ji pêvî wê weke em bêjin ji zimanê Farsî heta bi erebî ji ber got zimanekî got werger tê de hew qasî nebûye yanî em bêjin bê zimanekî tev got İran sînordaşê Ereba ye sînordaşê Kurda ye jî lê ew wergera zêde tê de nebûye ji ber vê yekê bê zimanekî weke gotî ciyawaziyeke wê heye bêjin bê xelk hez dikin wergera ji vî zimanê ha te çend berhem ji Farsî wergerî Kurdî kirine yan wergerî Erebî kirine kîjan ji wan berhema jî bêtir nêzîkî dilê te şixwe em bêjin bê ji Farsî piranî me kiriye zimanê Erebî û me hinek zimanê Kurdî jî kiriye ji aliyê Kurdî em bêjin bê projeyek em heye ez niha stê didimeşim ew jî helbestên jinin Farsî helbestvan jinin ê Fars ez wergerîn zimanê Kurdî demeke nêzik de ez ê vê projeya habqedînim wekî dî jî kurteçîrokin hene ez bihêvî me got ez karibim sala vê di 2025 ez karibim wê berhemê biqedînim wekî dî di aliyê zimanê Erebî de Farsî heta Erebî me berhemek hatî çapkirin navê Kenyadat û ji xwe behsa wê kir wekî dî berhemek navê tarîxa meşahîrê Kurd got va li pêşberî me niha hatiye qedandin dawî hatiye di demeke nêz de wê ew jî çap û belav bibe em bêjin projeyeke pir girîng e pir mezin e nêzî 1500 pelîm wergeran dî zimanê Erebî li ser meşahîrê Kurda ye dîrokê de maweya 1400 salan de yani em bêjin bê 1400 salî behsa mîrek û navdarên Kurda giştî dike belê niha wextê gotî ji zimanekî wergerî zimanekî didike tipî van hene tu li ser wê nakê yanî tipî van hene got bingeh bigire yan jî ama ji bo wergerê giştî yani em bêjin bê wergera ez dikim wergera wêjeyê ji ber vê yekê em bêjin bê hinekî wergerek azad hinekî wergerek serbest jêr divê got karibêt wa hestê nivîskar û helbestvan û romannivîsê got wergerî ji bo berhemê wan dike ji bo dikaribê bigihîne ew wergerek serbest jêrgereke lê projeyên hene wek ev tarîxa meşahîrê Kurd ya got ez niha miqedandiye ew bêtir wergereke got ez karibim wê wat heye got nivîskar bi zimanê resen dixwest bigihîne xwînera ez hewl didim di wergera xwe de ez wa pîvana pêk bînim got
وێ نویساها وا داخوازی نویساندنی ئێگۆ نویسکار دخواست ئەز وا بگهێنمە بەردەستی خوێنەرە. مامۆستا نەهات کارێ ڕۆژنامەگەریەژی کردی چاوە وەک ڕۆژنامەگەر وەک وەرگێر وەک نویسکار چاوە دناوان کارێ خۆ ینی تەنسیقێ دەکەێت چاوە شخۆ نویساندن ینی ئەم بێژن بێ نویساندن یا وێژەیە بتایبەتی ئەو کارێکی گرێدایی کەسایەتە ینی ئەز نەهرتم وێ نویسا وێژەیە دکم لێ ئەم بێژن بێ کاری وەرگەری بهتر کارێکی وەختێکی ژێر بەدقەتێنم ئەز وەختێکی باش ددمێدا هەمبەر دە بەحسا ڕۆژنەمەگەریە کرد بڕاستی دەماگۆ ئەستێم خۆ دمە ناسکردن ینی دیتن هەفدیتنن و سادەژی ئەژی جارێ ئەز پێشبەری خۆت سەکنم کاگەلۆ ناسنامەیە مێ کو دەرێما ینی ئیرۆرۆ کارێ ڕۆژنەمەگەریەژی مکریم مەخەلاتێکی تێدە وەرگرتیە کارێکی سربەست عالیە وەرگەرێ دەکەم عالیە ڕۆژنەمەگەریە ینی ئەم بێژن بێ دەما گوت بێ بەحسا وەرگەری نویساندنێ ڕۆژنەمەگەریە ئەف کار هەمووژی ینی وەختێکیش وەختادە پێدڤیا مە لەڤر پێ هەبوو کەتنووی واریدە بەریا گۆ ئەس دەست بە ڕۆژنەمەگەریە بکەم نویساندن کرد لێ دەماگۆ ئەف شۆڕشاها دەست پێ کرد ینی ئەم بێژن بێ ڕۆژنەمەگەریا مەی دەڤەری حەوجەی کەس نابوو گۆ پاشخانەیە وای کورتی هەبێیان ئەنگۆ هەیاواژ مەسلەی چاندی و زمانی وان هەبێ ji ber vê yekê wê çaxê me dît got ji erkeke ser me got em xwe berdin vî warî ji ber vê yekê me dest karê rojnamegeriyê kir lê min berdewam kir têde migavin jî têde avêtin aliyê wergerê werger ew jî ji ber got me xwehînî zimanê farsî kir مخواست ez tecrübeyeke nû ez berdim damarên xwe berdim nivîsa xwe em bêjin giştî ev her sê çarkarî ha ê bi hevrê got bi hev re hatin meşandin jî hemû bi hevrê wêneyeke giştî ji kesayetiya min re çê dikin lê ez dikarim heta radeyeke baş ez xwe veqetînim yani em kesayeta xwe wek وەرگێر ئەس بەدقەتینم وەک نویسکار وەک ڕۆژنەمەگەر هەنێک زەحمەتی هەنە لێ ئەس دوی واریدە حتا ڕادەیەکە باش ئەس دکارم vê cudahiyê berçim lê karê sereke ez bêjim nivîsandinê ê got bêtir heger em bêjin karî sereke em ne ji aliyê wext demê ve dibêjin yanî debara jiyana xwe îro ne ji nivîsandinê dikim lê wextê em bêjin bê karê sereke ango em bêjin bê nasnameya xwe ku derê didbînî êm nasnameya xwe di nivîsandinê de dibînim ya herî nêzîkî kesayeta yanî em bêjin bê demaz bêjim Abbas Musa bêtir ez bi aliyê nivîsê de wek nivîskar ez xwe dibînim bi taybet dwarê wêjeyê de yanî em bêjin bê ez bêjim bê Abbas Musa yê çîroknivîs li cem balkêşê bêtir got bêjê rojnamegeriyan çi karê de ez dikim belê mamoste spas dikim temaşevanên hêja em giyan dawiya xeleka xwe ji bernameya asoyên wêje li gel mamoste Abbas Musa em mêvandarê wî bûn xwe ew jî mêvanê xeleka me bû em hêvî dikin got wextekî baş we mer derbas kirbe çaxê we bimîne xweş spas mamoste saet xweş spas